kumsang kazakwa somruk panga kumtoblam November tha classic borak in Trump chau hun lai vel ani a Christmas le kumthar lo thleng tur chu mitin mai chuan ha khlel taka thlirin chung zinga chuan mission Vengthlang huam chunga chung ko somruk pariat vel bor omna tlangveng bial ami te po an bam bik lo chung tin io in ko khomin Christmas le kumthar lom dan tur an ngai to atran to a chudi rual chuan kumdanga an la rel tel ngai mi alo Kohhran committee ne na inkhom shan diu ni se ti chu an rel thluve tarup meya hei hi mission Vengthlang Kohhran lo pian chu an rabi masaber anita ani Kohhran committee chuan ngun taka lo ngai to in tlangveng bialin inkhom shan an di na chu rem ti sakin in rin ni zan le Sunday school nei shang masapot turin an rela tin building committee te po lo in ruat turin asya tira heti hun lai tlangveng bial hian vengmoi biala ex subidar pa kunga in thleng hi ahwa mani tlangveng biak in hun tur po hemikum vek December thalchungin mu ngal ani a akum le January ni kwa kumsang kadzakwa somruk paruka heti hun lai bial wangtu Reverend C Pazona Reverend Til so male me then khat te chu pusi chunbura ina kal khomin in khom shandan tur an ngai to abaka Sunday school zirti tu tur an ruan ngal ani chuti chuan akarle in rin ni January ni sompanga sangkhat zakwa somruk paruka primary school chu in khom na na siam ni in nileng in hatlang an nia hemizan vek hian in khom na nei ngal ani a chu mission Vengthlang huam chumbi ka Kohhran hote in khom na masaber chu alonita ani he in khom hi Reverend C Pazon an kaishwain bial to pastor lal bia kluang ale mission Veng Kohhran secretary upa VL Thomatin an telpuya chumizan chuan mi zavel z in khomin primary school chu an khatlat ani atuk January ni somparuk sangkhat zakwa somruk paruka puitling Sunday school masaber chu primary school a vek hian nei zui ngal ni in no panglam ero theological college an in khom thunga superintendent masaber chu Reverend Til so mani in bial lo wanglai lok turin upa vanal lo mathantlin ani boka nilai in khom masaber chu mei ni somni panga sangkhat zakwa somruk paruka nei zui ani ve ngal ani heti hun lai hi rambuai lai ani awangin zan curfew a thina chu wangin zan in khom aya zing in khom an nei thung ani pathian ni chun in khom masaber chu January ni sari sangkhat zakwa somruk pariat kumthar pathiani masabera ni ani chuti chuan zoi in Kohhran po alo changtlung chho ve tiala biak in sak phalna po presbytery na remti sak te boka lo ngai to turin building committee te ruat chho ve zel ani a heti lai hiam biak in sak na tholo matan tlangveng bial hian cheng sang ni zathum som ni pan kwa le poisa som nga pakhat chu an nei ve to ani building committee chuan tuna mission Vengthlang biak in hmun ni ta hi puros to singa hnen atangin abathawin cheng sing ni sang ni in ale saka a ending sa hi a some type in thatak ni in January ni somni pariat sangkhat zakwa somruk pariat pathian ni a biak in tharchulu atran ani a biak in hontak ero chu February ni som pasari sangkhat zakwa somruk pariat a ni in Reverend Liangkayan ribbon chepchatin a hongani Kohhran chu indang mai tur ani ta kawangin aming sak that trul ti na alo omta a atira chuan Jubilee Veng Kohhran ti in aming sak ani a tuna SMTC muna hian Jubilee hostel om thina hemi ming cho hian Jubilee Kohhran tia aming hi sak ani nge ti chuan kumsang khat zakwa somruk pariat chimpei presbytery in khompuin indan aphalsak nu in mission Veng Kohhran atanga indang pariat ni turin November ni som sangkhat zakwa somruk pariat khan Jubilee Kohhran chu alo indang ta ani Jubilee Kohhran tia mingwa po chu thak le ni in October ni nga sangkhat zakwa somruk panga Sunday chutnu committee resolution number palina ni somni paruk thakwa sangkhat zakwa somruk parkwa thu angin mission Vengthlang Kohhran tia thak ani le ta ani mission Vengthlang Kohhran hi adin tir kum sangkhat zakwa somruk pariata chuan danzo kim zahni vel chau ni in kum khat tholom po hi cheng sing khat sang ni zali somnga le poisa somli panga or chau alani a Kohhran indan tira upathan masak per te pani upa cho thandang ale upa si pa chunga tenen bultran chho ani a
chuta tang chuan mission Vengthlang Kohhran chuan nung tol lawin malampanin akitse asiam rembe zela pathian mal somna le kai shwaina zara Kohhran poin na sataka masonin alo thang lian ta a Mizoram Kohhran changtung ber pola chalngam alo nita Kohhran chung ko somruk pariat ve bor bultran kha tuna chuan chung ko zaruk som pathum alo tling to a dan zo kim sang ni zahni somriat pahni lai ni to in kum khat chung ringa ta tho lom lu zat po nuai somni chuang lai alo ni to ani tuna chuan upa po pem upa telin mi som pakwa lai aneya upa bial som pathum lai a hlom fel takin siam rem ani tuna Kohhran puipa te chu chairman pastor Labiak Vulmoya vice chairman upa Shilthan Sanga secretary upa HP Lalzwala assistant secretary upa Mingthan Sanga treasurer upa H mga izwala finance secretary upa Sizo Sangliana te anni tuna hian mission Vengthlang Kohhran hian missionary za somthum acho meka damlo le khosak harsa te tan the ang tokin chomdol na athok meka mimal nuna harsa na tok te tan September ni sompanga sangni sompani khan counseling center te hial po ahongta ani Kohhran po mason zelin me ni somthum pakat sangni sompanga khan pre beginner han ani a Puiting Sunday School atanga pre-beginner thenga Insiak lut po mi sang ni zali somkwa anni KTP member za somnga pathum atanga bultran kha tuna chuan member sangkhat somli pali lai anlo tling ve to reng ani member sangkhat za somruk pali ni in Kohhran meichia te po Christian chungkwa le bu fai trama manasa takin anson zelani tuna masihi sangati kan lo ti tak hi March ni somthum pakhat sang ni pathuma nan Mizo Christian Fellowship ti ni in Khomtran ani a member somnga pasari lai anlo nitta ani June ni somni parok sang ni pakwa a Kohhran pawalai pol po dingin tuna hian rongbol na nung takin ankal me kani tirol le no pangte po chol ni chonu apiang asrangin in khom na nei thin ani hengba ka hian sub committee sang te omin thanem ngai takin pathian le Kohhran tan thei top an chwa me kani Mission Vengthlang Kohhran chu fa te hial po indan theidin muna ding to in Jubilee Kohhran chu kumsang kha zakwa somkwa pani khan anen atang hian alo indang vele chong to bok ani chu mai ala nilawa kumsang ni panga sinot inkhom pui ro rel angin Mission Vengthlang bial thar chu January ni somni panga sang ni paruk khan Reverend Arlal Thanmoya khatla in ahonga Mission Vengthlang chu station a nein Jubilee Kohhran le model Veng Kohhran tenen omin bial to pastor masaber Reverend Thangza wani in pro pastor Adam Kerketa ani Mission Vengthlang chu station a nein Jubilee Kohhran le model Veng Kohhran tenen omin bial to pastor masaber Reverend Thangza wani pro pastor Adam Kerketa ani tuna hian pastor Labiak Vulmoyan bial avong mek ani kumsang ni pariat khan Ruby Jubilee alo lom to a tin sinot inkom pui trumni kumsang ni pakwa le sang ni sompali khan alo thleng to ani Mission Vengthlang Kohhran hi ti sa le tharawa pathian vena le kai shwaina dongin midang te ta na enton tla khopin tuna hian malampanin ke apen ve mekani Mission Vengthlang Kohhran lalpan malsom zel ro se